Ана саат KG тартуулайт. Устаз Абдишүкүр Ажы Нарматов. Пайғамбару саллаллаху алейхи вассаламдың сахабасы Хазіреті Умар, екінші халифа Хазіреті Умардың кезінде Аба Килаб, бұл жөнінде көп ұқтыңар. Аба Килаб деген сахаба, табиин. Күндердің бірінде екі сахабамен отыратты. Пайғамбару саллаллаху алейхи вассаламдың ең сүйікті, Аллах ең сүйікті амалдар емне деп айтқанын ұқтыңар біле дейді. Сахабалар пайғамбарымыз Аллаға ең сүйікті амал біріншісі Аллах Таалаға иман келтіру. Алланың барлығына бірге иман келтіру. Андан кейін өз уақытында намаз оқу. Андан кейін ата-енені сүю. Намаздан кейін ата-енені сүю екен. Ата-енені сыйлағандық. Андан кейін әл-джихаду фи сабилла, Аллах жолында иман үшін, ислам үшін, исламды, динді қорғау үшін жихадқа шығу дейді. Ата-енемді сыйладым, сүйдім дейді. Бұл жоғарыдағы намазды атқардым. Бірақ жихадтың даражасына жетелекмін дейді. Жихадқа шығайын дейді. Пайғамбару саллаллаху алейхи вассаламның жанына келіп, я Расулалла, маған рұқсат берің, мен жихадқа иманды, исламды қорғау үшін шығам дейді. Пайғамбару саллаллаху алейхи вассалам, ата-енең разы болса рұқсат берсе шығасың, мен рұқсатым емес дейді. Келіп атасының чекесінен өт, қолдарын өп, атасын разы қылып, ийлап тұрып атасынан рұқсат алады да жихадқа кетеді, Ирақ мемлекеттеріне. Килабтың атасы күндер өтіп ұшындай баласын сағынады. Баланы сағынып, баланы илай берген кезде, көп сағынған кезде Яқуб пайғамбарға жеткен сынау бұға да жетеді. Яқуб пайғамбар сияқты баланы көп сағынып илағаннан көзі көрбей қалады. Күндердің бірінде сахабалардың біреусі пайғамбару саллаллаху алейхи вассаламның мешітіне ал көзі ажыз болып қалған адамды жетелеп келіп отырғызып қояды. Ал жерде илап жатқанын падиша Умар көріп қалады да жанына келіп, не илайсың? Баламды, Килабты сағындым дейді. Хазірет Умар Килаб үшін Мұхаммад ибн Аби Маслама деген сахабадан қат жөнөтіп, тез арада Килаб жетіп келсін дейді. Килаб қатты алған кезде Ирақтан Мадина Мунаввараға тез арада жетіп келіп, падиша Хазірет Умардың жанына келеді. Падишам, бұйрығыңызды атқарып келдім дейді. Емне үшін шақырттыңыз дейді. Сырыңды айтшы дейді. Ата-енеңді қандай сүйетідің, қандай сыйлайтылың? Сенің атаң кеткеннен бері илай беріп, көзі ажыз болып қалды дейді. Мен ата-енемді ұшындай сүйем дейді. Ата-енем разы болған нәрсені аларды айттырбастан жасаймын. Ата-енеме жақпаған нәрсені ата-енем ескертпестен аннан тыйылам. Дағы не қыласың? Ата-енемден барды қызматтарыны. Хазірет Умар дағы не қыласың? Күніге кечінде саған төөлерді өзінше қойып, ерте менен құдыққа барып, мұздақ суды алып келіп, саған төөнің емчегін мұздақ су менен жуып, сүтті ошондай мұздатып, дайым ата-енеме берем. Ата-енеме төөнің сүтін бермейінше, балдарыма, қыздарыма еш қачан бербейім дейді. Хазірет Умар, ушыл ішіңді башқаларға сабақ болсын. Ушыл табиин сахабалардың арасында бір атқарғын бір көрелі дейді. Хазірет Умар төөлерді алып келдіргеннен кейін Килаб қадаттағындай барып жанағы төөнің емчегін жуып, сүтті саап Хазірет Умардың қолына береді. Хазірет Умар, сен ушыл жерде тұрып тұр. Ешіктің сыртында ішті ақсақал отырады. Ақсақалға келгеннен кейін Килабтың атасыға Хазірет Умар, жашоуда емне үмітің бар? Жашоудан Құдайыма шүгір, ешбір үмітім қалған жоқ бұл дүниеден. Ақыреттегі үмітім Аллахым бейішіңді насip етсе дейді. Бұл жашоудан ешбір емем қалған жоқ дейді. Егер өлімді қалай тұрған болсаң, өлімнен мұрда емне үмітің бар? Еш үмітім жоқ. Аллаға қысам ечем, айтқын үмітіңді деген кезде қарыған чал, балам Килаб жихадтан келсе, ошоны өбіп життап, андан кейін жан берсем дейді. Аллах сенің тілегіңді атқарады. Балаңдың жытын життайсың Құдай бұйырса дейді. Дағы башқа емне үмітің? Башқа ешбір үмітім жоқ дейді. Баламдың жытын життап, чекесінен өбіп, андан кейін өтіп кетсе мақұл дейді. Ал кезде Хазірет Умар бала саған сүтті алып келіп, о сүтті ішің десе, сүтке менің қажетім жоқ дейді. Сүтке мұқтаж емесмін дейді. Аллаға қасам ішем, бұл сүтті ішіңіз дейді. Жанағы Килаб саған сүтті Хазірет Умар қарыған ақсақалға береді. Оғызына жақын алып келіп ішейін деген кезде
Карыган чал ыйлап жиберет, каттуу ыйлайт. Ыйлаган кезде анын айланасында турган бардык сахабалар Хазирет Умар өтө ыйлайт. Ыйын токтотуп эмне дейт? О Умар, Аллага касам ичем, бул мен ичем деген сүттөн балам Килаптын колунун жыты келип атат. Бул сүттү балам сабаптыр дейт. Бул сүттө менин баламдын колунун жыты бар дейт. Ал кезде Хазирет Умар Килапты чакыргыла дейт. Килапты чакыргыла деген сөздү аксакал укпадыбы? Үй менен бирок Килап деген атты уккан кезде аксакал көзү ажиз болгон оңго солго пытырап баштады. Ал кезде бала кирди да атасын кучактап, чекесинен өбүп, бир жыттайт, бир кучагына басат, бир өбөт. Хазирет Умар ал сөздү, окуяны көргөн кезде ушул сөздү айтат. Бул сөз ар бирибиздин кулагыбызга кулак сырга болсун. Жүрөгүбүзгө бекем жайгашсын. Хазирет Умар кимде ким ата энесин сүйбөсө, ата энесин сыйлабаса, Алланын рахматынан үмүтүн үзүп койсун дейт. Кимде ким ата энени сүйбөсө, сыйлабаса, Алланын рахматынан үмүтүн үзсүн дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, ата энени сүйүү сыйлоо жөнөкөй эле жылына бир жолу 8 мартта же башка күндө бир белек берип коюу эмес. Сахабалардан бирөөсү эне өйлөгөн өткөн кезде өтө каттуу ыйлайт. Ыйлап жаткан кезде башкалар көңүл айтат. Эмне ыйлайсың? Сабыр кыл. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аллах Таала кереметтүү Куранда бизди сабырдуулукка үйрөткөн жок беле? Сабыр кыл. Бул мусибат баарыбыздын башыбызга келе турган нерсе дейт. Ал айтат: менин ыйлаганымдын себеби бейиштин эшигинен болгон бир эшик бүгүн мага жабылды дейт. Бейиштин эшигинен болгон бир эшик бүгүн мага жабылды дейт. Бейиштин эшиктери бар экен. Ал эшиктерден бирөөсү ата энесин сүйгөн, ата энесин сыйлаган инсандар кирет дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, ошо бейиштин эшигинен болгон ата энең болсо бүгүн ошол эшикке бекем бол. Урматтуу мусулман бир тууган, Хазирет Умар ыйын бүтүп, жанагы сөзгө кимде ким ата энесин сыйлабаса, сүйбөсө, Алланын рахматынан үмүтүн үзүп койсун дегенден кийин Килапка кайрылып ушундай дейт: о Килап, намаз окудуң, орозо туттуң, зекет бердиң, жихадка чыгып келдиң. Максатың эмне? Максатым Алланын ыраазылыгы, бейиш дейт. Хазирет Умар бейишти ушул аксакалдын таманын астынан издегин дейт. Бейишти ушул карыган карыянын таманын астынан изде дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, келгиле. Бейишти издеп жумага келип жатабыз. Бейиш деп хайыр эсан кайрымдуулук кылабыз. Бейиш деп канча сооп иштерге чуркайбыз. Бейиш кайда экен? Бейиштин эң негизги эшиктери ата энең. Тирүүндө сыйлагын, урматтагын. Бир күн келет. Энемди сыйлайын, урматтайын. Атамды сыйлайын, урматтайын. Жылкы союп уча тартайын. Кой союп жамбаш тартайын десең таппай каласың. Тирүү кезинде сыйлайлы. Алардын эч качан көз жашын агызбайлы. Урматтуу мусулман бир тууган, атаңа жайым, ата энеңе дайым урмат, жакшы сөз менен сүйлө. Аллах кереметтүү Кур'ан-ы Каримде "Ва кул лахума каулан карима", ата эне эң жакшы кереметтүү сөз айт дейт. Кайшайт деген жок, сөк деген жок, тилде деген жок. Арзыбаган арак үчүн, наркотик үчүн, арам нерселер үчүн бүгүн ата энени ыйлатып пенсиясын алгандар бар. Ата энең менен отур. Балдарың менен, келинчегиң менен күлүп жайнап отурган сыяктуу ата энең жанында 1 саат 2 саат отура аласыңбы? Отургуң да келбейт. Эмне үчүн? Ал насаат айтат. Аялыма бир нерсе деп коет дейсиңби? Ата энең эч качан алайып караба. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ким ата энеге бир алайып караса, бардык жасаган күнөөлөрү, сооптору жоюлат дейт. Ата энеге бир алайып караган адам ата энени сүйгөн болбойт дейт. Эч качан ата энең менен жолго чыксаң алдына баспагын. Жанында жүр же артында жүр. Алдына бассаң да ошого жол салайын. Бир жамандыкка дуушар болбосун деген максатта жетелесең алдыга өткүн. Ата энеңе дайым жакшы сөзүңдү сүйлөгүн. Ата энеңе кайшы айтпагын. Эгер ата энеңдин бирөөсү жүк көтөрүп келе жатса, чурка барып колунан ал. Эгер кудуретиң жетсе.
Ата энеңнин бирөөсү атыңды айтып чакырган кезде акырын жооп бер. Кыйкырба, ачыбыңды алардан чыгарба. Ата энеңе дайым үйгө кирген кезде ассаламу алейкум, салам айткын. Ата энеңе дайым салам алейк менен киргин. Колуңдан келсе чекесинен өп, колдарынан өпкүн, сыйлагын. Алар салам айткан кезде үйүңө келсе чуркап чыгып мээримдүүлүк менен, боорукердүүлүк менен күтүп алгын. Дагы эмне келди дебегин. Ата энең менен жеген кезде эч качан ата энеңден мурда бир нерсе колуңду узатпа. Алардан мурда баштаба. Ата энең үйдөн чыгып бир жака жөнөсө, сапарга жөнөгөн кезде Аллах эсен аман алып барып келсин, жолуңуз шыдыр болсун деп жакшы батаңды айтып, жакшы сөз менен узаткын. Кутулдум дебе. Кудайга шүгүр кетер күнүң бар экен дебе. Дайым ата энеңе дуа кыл. Айрыкча ар бир намазда. Ар бир намаздан кийин дайым ата энеңе дуа кылгын. Аракет кыл ата энеңе бир кубаныч тартуулоо үчүн. Арзыбаган белек бекче менен, арзыбаган бир носки башка карыган кезде ата энелер жаш бала сыяктуу болуп калат. Жөнөкөй бир момпусу берсең балаң кандай сүйүнөт? Ата энеңе эч нерсе бере албайсыңбы? Ал сенен эч нерсе талап кылбайт. Жакшы бир сөзүң менен ата энең көп нерсени талап кыла бербе. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн хадисинде: "Ва ман юъмин биллахи вал яумил ахир фальюкрим дайфа." Ким Аллахтын барлыгына, бирлигине жана акырет күнүнө ишенсе, фальюкрим дайфа, коногун сыйласын дейт. Эгер бүгүн ата энеңди ата эне катары сыйлабасаң, конок катары сыйлагын, келген коноктун кетери бар. Ал бүгүн сенин үйүңдө мейман, конок. Эртең издеп да таппай каласың. Чакыргыч эмес, чекең менен жер чуксаң да таппай каласың. Урматтуу мусулман бир тууган, жараткан Аллах табаракала баарыбыздын жүрөгүбүзгө ата энени сүйүүдү насип этсин. Бирок бул жума сабагын бүтүүдөн мурда силерден бир суранычым. Урматтуу мусулман бир тууган, ишенем мен силерден. Ар бир инсан өзүнө өзү суроо берет, өзүнө өзү эсеп берет. Аллах эртең эсеп албастан мурда. Бүгүнгө чейин эгер энеге каттуу сүйлөгөн болсоң, ата менен кайыш айткан болсоң, азырдан ниетиңди жаңыла. Кудайым буйрса, жумадан чыгып телефондо кечирим сураймын. Же үйгө бар бир чекесинен өп, апа, ата, кылган кемчилигимди кечир. Мен иттик кылыпмын. Мен сага жакшы бала боло алган жокмун. Сени сүйөмүн, сыйлаймын. Сен бейиштин эшиги сен экенсиң. Бейиш сенин кадамыңдын таманыңдын астында экен. Эгер мешіттен чыкканда барсаң ата энең жок болсо, өтүп кеткен болсо, жаратканга жалбар, дуа кыл. Аллахым, ата энемдин күнөөсүн кечиргин деп. Ата энең үчүн хайыр ихсан кыл, садака кыл. Аллах жолунда, Аллах табарак ва таала жолунда атаң жүрөгүңдө ниет кыл да, атаң үчүн бир мечитке жайнамаз салып кой. Атаң үчүн бир жол оңдоп кой. Атаң үчүн бир жерде суу чыгарып кой. Ошолордун сообу кыяматка чейин жете турган нерсе. Жараткан Аллахым, мени угуп жаткан бир туугандардын угуучу бенделерден кылып, уккан аят хадиске амал кылуу насип этин. Амин. Аллахумма гфир лана зунубана وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. Allah'ım биздин денебизди, бизди тарбия кылып өстүргөн, бул дүйнөгө алып келген ата энебиздин денелерин дозоктон куткаргын я Раббал аламин. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. Allah'ım биздин денебизди, ата энебиздин денелерин дозоктон куткаргын я Раббал аламин. Allah'ım bizdi ata enemiz кичинекей кезибизде кандай мээримдүүлүк менен, боорукердүүлүк менен, сүйүү менен өстүргөн болсо, Allah'ım биздин ата энебизге сен да ошондой мээримдүү болгун я Раббал аламин. Allah'ım өткөндөрүнү өз рахматың алгын, жаткан жерини бейиштин бакчалардан кылгын я Раббал аламин. Allah'ım тирүү жашап жаткандарды бизге балдарына сүйүүдү насип эт, аларды сыйлооду насип эткин я Раббал аламин. Биздин бактыбызга аларга узун өмүр бергин. Бак таалай бергин я Раббал аламин. Дайым алардын алкыш батасынан бизди алыс кылбагын, алардын алкыш батасын алууга насип эткин я Раббал аламин. Жараткан Аллахым ооруган ата энелерибиздин ооруларына шифа бергин. Аллахым ооругандарга шифа бергин я Раббал аламин. Ата энелерибизди Аллахым эки дүйнөдө бактылуу кылгын. Алардын катарында алардын эң негизги бактысы биздин жамандыгыбызды эч качан ата энебизге көрсөтпөгүн я Раббал аламин. Жараткан Аллахым биздин баарыбызга ак жолду ак көрсөт, ак жолдо жүрүү насип эт. Арамды арам көрсөтүп, арамдан алыс кылгын. Бирахматика я архамар рахимин.